Te kajing ku Blei pi sajisin. Haga gerteng tura Yesu ka kubor ni por gadai. Ladaga hukum kamlapan penksan yeno. Balei pat u Blei ayaka. Ngitip bag ke hukum kamlapan penksan yeno. O polu ong hagisti noro mesti Galatia. Baru keren bahaya kini om sempen kesan. Namar kata apa orang penksan yo weru beriu dekat jinglek kedok. Dekat jinglek jong ke hukum. Tongan cu ngin cu kum ba ke kumban siang ya ke norim. Ngin pule ya ka siti pol si norum ong kumno. Haleluya. Okay. Ke siti pol si norum nong ba ngin pule jam nong balai. Ket kor bar po. Kalau balad kau berarpo kau kumne namar kata daga jingle jong hukum orang penksan yang gawe ko do khamar ju namar daga hukum long jing te bi pop ket kau berarpo pran namar kata ngi ya penkut ni aba bal yo bru penksan daga jingai klem ka jingle jong ko hukum taga daga jong pon hagis ti jong ushige Galatia long ba lai ka de kot ka ba ngin pret kot ka ba khat ar Askot bakat we. Hari ba onam penksan ya ubriu de ke jingle jong hukum khamar Blei. Kumta ka pau shina po bohokun imda ka jinge. Now. Lada ya go hukum omsham la ai ban penksan yeno. Balei pat don kamban ayaka. Balei ayaka. Hato ko long ka lenti naga banta ban pen im yo beriu ke testament berim kataro kam dei ke jubab kataro kam ke jubab kam dei hooi kam dei ke lenti ban pen im beriu mar dekahi wada ke testament berim ro kam la ban kesan yeno so ngila aji kai pi ter mana ke ne bat ngi yo I bawat haga testament berim ro ki beriu kiyo jimpen im da ka jingai om da ka hukum wada ka testament berim ro ka don ka gospel ngi pen ip kum no bo Blei lap ka gospel o Abraham ong haus sembaj men ker kui ka jai pen riu ngi la ya pule na ka sithi jong kanong Hebrew nong ba ar ter lepi pule ka Bible ko ong u ya ka gospel la lap hagi control hapo riklau so u Abraham u Moses u yalap yo Chris haga Exodus but kumjo ro u Noah kitab Genesis u yalap yo Chris ngilapan EP but ngiyo I nega testament berim makibriu ki khlem yo jingpanem da ka jingle ye ko hukum te ye ko hukum hi omsham la ay ka ban penksan yeno haga testament berim ro testament tomorrow omsham la ay ka ban penksan yo briu te don kam ayu pat ban ay ka balei u Blei ayaka leni balei u Moses u ayaka kan mau haga testament ba thamai haga gospel jong yones no manung kong kot ba khatnyo kong ye ga hukum la ai do Moses hari ye kajing shisha bat kajing ia kalawan do Chris okay Kaklem ong ye ke hukum la ai do Moses do Blei ho Moses ko ong direct ye ke hukum la ai do Moses hari ke jing ai bat ke jing shisha kalawan do Jesus Christ kidon kamban smutho ya gane kete la do Blei balai shibid u ai gum to ka naga testament ber thamai ngi yo I ba Blei jukla ngi I ba Blei bo wan pa u bo wan ho Chris Yesu udai Blei ubom Blei ubom dei ubamayan Blei dei ubamayan yo Blei la ban su tho Blei karukom tre kam ju kolom be tang kawai karukom dei manta utre kumne la shai par utre kum wai pat haga testament ber utre kumne ka testament thama utre kum to pat so utam de Blei ude ujo bat ke sur ke bau kren kedai ke wei nado Genesis hado jipen pa
ke surjung u kedai ke gospel Chris. So ke eipat gitu ke bangi pule haka kitab Exodus ke Bible ke ong Blei one here. Na beneng but Ukraine baru Moses. Ngila depek ro ye kene ba om judat ba yo yu Blei menoro. Gospel yonis nomor nongkong dekat bakat pra om judat ba yo yu Blei menoro. Hari tang ukon bla kamar we tang ukon ba nak shede mukpa utake nyu lopan pau yo tau Blei bom la yo i. Ngila pen pi ter ba om judan ba yo yu Blei menoro. Om judan ba yo sngowi ke surjung u. To kumban syupen ken mau pi. Ngin polisi kwai ha gospel jong yonis biang. Ke gospel jong yonis no bas kono basan. Kat kot ke balai po nyo. Itu benta ba kam harum yang kum ni pimsham la yo sngowi ke surjung u Blei menoro le ne pimsham le pimju yo i ya ka dur jong u. So gibrikum jiyo i ke dur jong Blei menoro hangnong ba nriu ke kot ke ba sapon riu. Om dan ubriu ba yo i yo kpa reitang han reitang utaken ubala long no Blei utaken la yo i yo kpa. Ujisu kren om judan ba yo i yo kpa menoro. Bat ngelada pen pi kumno naga shiti pol jinong kolosai. Kesti pol nong kolosal nong menungkong dekat ke bakatsan. U Jisu Kris kayaknya bolong. Kadur jong tau Blei bom la yo i. U Jisu ulong. Kadur jong u Blei bom la yo i. So ngim yo i yo Blei meno. Haba Henry habang yo i yo Jisu ngi yo i yo Blei namaru Jisu ulong kadur jong u Blei bom la yo i. Haga shiti jong u notok si Hebrew nong menungkong dekat ke balai. Ubalong ru ka jingtan shan jong ka burom jong u. And the express image of his person. Ulong ka dur bapau jong utau Blei jong Blei bom la yo i. So Jesus Christ ulong ka dur bapau jong Blei bom la yo i. Ngila pen pi kini ke baru Jisu deladeu om judan bayo yu Blei menoro om judan bayo sngo yu Blei menoro. Now ladang ngilai ban pulai kitab Exodus the Bible ke ong Blei one here but you keren baru Moses. Halo. Blei one here but you keren baru Moses. Jisu om judan bayo sngo. Om judan bayo sngo yu Blei menoro. Moses pat haga haba Exodus batai kumnu ba yo i ya Blei. Yo sngo ro surjung yo i ro yo Blei. Tega jingkeli ke bumi gini ya no pin ngai yo Jisu ne ngai ya Moses ne namaro Moses ong yo i yo Blei yo keren baru Blei. Ngi yo i kitab Genesis ro kumnu ba Blei one here yo keren baru Abraham yo keren bat kiba bon kibru ke testament berem ngi yo i baro ki notul paro ki yo sngo yo Blei ngi yo i ba ki yo sngo yo Blei but dana pren jiki kiba yo i ro yo Blei Abraham yo i yo Blei ber yo kren ber Blei kumu prolog ka Bible ko Moses ro yo i yo Blei. So lada kalong kumta balei lada Jisu om judan bayo i Blei ke eipat ke to ke bau Moses yo i Blei. Naga kubor jinga gede. Lada om syong pynksan yeno no daga jingle ke hukum balei don kaman ayaka balei Blei ayaka. Dengan syu ai pi ke ka nuksa ke ba. Okay, ngini pe sywa namarene gede jingkai bajrong. Dan syu peni tangkan diat ni ke por ke benengkong gede. Ngini pe ya ka jing ya ke to ka por ke bau Blei one here how lom Sinai ban ye keren bat Moses. Okay. Ngin pule ya kalnong ba kit jong ke kitab
jong ki kam ki apostol hagunong ba nyaw ga dekot ka bala pra uni long tau Moses okay ubodon haka balang hari klau baru angel ubal keren ha ulum Sinai pagi kepajungi manba kila pediang ye kita ki oracle beim ya ka baki ki ai shengi kan mawha u Lukas u record ye kene mar de Lukas batho ge kam je apostol baru ong u Moses u bedon haka balang hari klau nangani iktin balang kamut ka balang ye ka bau Jisu te ha ge jimi par ju ni ka balang ka shumut bagade ge assembly ka chude ge congregation ka jinga lang jong pai ka jinga lang jong pai lang ye ka talo khot kata ge iktin hang ni ka bau u Lukas on the church lene ka balang so Moses udon rangkat bagato ga assembly jong ikon Israel hari klau ha Bible on how lom Sinai baru angel ubakren baru u angel ubakren baru manba u angel ukren baru Moses manba hagal gopor u Lukas ubata on ya ke ba kila yo pediang ye kita ki oracle beim ke kathau ya ga hukum so manbau angel u ya keren baru Moses manba u angel lu ai ya kitoki manbau Moses u ai kitoki oracle beim so khot go san phulai khot go san phulai who have received ya kibalong kibala pediang ye go hukum da ka jing ngan pulin Bible kasi namar ka kam tin disposition ngan batay khot san polai all right san polai mapi kibala pediang ye go hukum kumbala bo ye ka da ge angel baki bom shomlo sumareka mapi kibala pediang hukum kumbala bo ya ka da ge angel oh. So, manoba bo yega hukum. Manoba sing, manoba ba ordain. Manoba la tupatung yega hukum. Now, kenego khot ko hukum ni. Ma pi ki Jew ki bala pediang yega hukum. Kumbala bo ya ka dagi angel. So mana bo ya go hukum? Angel. So now piong hem de kum tahu kum Lukas nut penong angel na bangi pule ke testament barem ye i Blei. Alright. Kene ro galong ku bor ko jrong ban pen i pi bon ki bru ha ki ong Blei ke testament barem bon sen bha haga Bible baki ong Blei haga testament barem Blei deu angel insha kawai ga nuksa ngana pe tangkawai nuksa lerang ngi pe bon ha tangkawai nuksa pe ken ma yo manoa ukpa jong Samson man ba u angel utrai wan ha ka kemi jong Samson ha ka lok jong manoa barong pan sa pun kon bat pan sa kayo kon baru new kon jompa ulong nasar na banta Blei na manta pai lang jong ikon Israel Blei uspunon kam bahayo bat panam pamde ban kap yo snyo jong na maro deu nasarat jong tra na maro deu nong deu nasaret na maro deu nong nasaret kemot ubru lepan kerpang Blei bat umdai ban ot yo snyo jong nak ta gadau kadang custom ke baki ki Nazarite kim ju ot yo snyo jong ki namar ba ki dai ki buru lepan kerpang sha Blei kadon ka study ke bang kum ta rengam tip tik na bhai kata te nginom ya shna doctrine na kata so Samson de bujrong snyo ba ngitip gitu ke khana hadin ba kami okay, ngan shom ni. But ke kami jong no manawa gawan, ga lok jong manawa gawan ho manawa. But ke ito yu ba kumno udon way briu jong Blei go wan but ba yitol pa nga bangan sa pun kon.
Ti umanawa ula dua yo bleu ong atra tu pak biang yo tau breu ngako abani kendoi ula da kalong sisane pumta. So hadin bo duai ban pelengkot ke kana u angel utau breu wan utau breu wan bat u ya keren ba de hana u de angel u ya keren bat ka bat umanoa bat hangta umanoa sungoto papleng ula yo I menta yo angel jong try. Pitip ke ibo ong manwa ong ngan yap na mar bang yo iyo Blei mar khman. Okay. Ngini pule ya ka namar bang na hikai gini ke tongan pule ya ga kitab Joshua. Oh no, sorry, kitab Nong Bishar, Judges. So the kitab Nong Bishar. Ngini pelindung ya dekat ke ba nong bakat lai. Kitab Nong Bishar nong bakat lai ke dekat ke ba kan rishwa ngan pelindung kumni nama itu ilanyi ba harume dekat bakan riu kong kumni. Kitab Nong Bishar nong bakat lai dekat bakan riu. Nama umanawa utip ba deu angel jong try. Padu naw umanawa ulong how angel jong try. Kaya kerting jome ter kadon gajing keren pada angel bat manawa utip ba deu angel jong try gum tau la gajing kenya so Blei ter kot ke arpo kong angel jong try out kot arpo angel jong try ule ayu ukiwa ketedem jong gato ke ding ketedem ke bau manawa ula utau. So haba ketedem gumi nega ding nang ta ke Bible kong to angel lo kiu ha gato ketedem baru kiu sebeneng halor gada ketedem. Dekot ba arpo kong kumni baru manawa lo ong ha galok ju da shisha ngin yap no ken na mar ngile yo iyo Blei. Ngile yap no na mar yo iyo Blei. Okay. Rajin kali ke bami de ni. Umanawa yo iano. U keren banu, u keren baru angel. Udeu angel jong try. Habau angel hadin bo ya keren nang tau angel ula kiu sebeneh ngado ketedem jong do geding. Umanawa ula pas galok ju baru ong ngin yap no da shisha. Namar bangir yo Blei. Yo Blei. So ke testament ke berim ki don kum gini gi kep kiba ki angel ki wan pau hagi beriu tambah ki beriu ki I credit ki I buram bagi ong ki yo iyo Blei. Kani gelong tang ke we ngan penipi kani long tang ke we kan nuksa haga ba ki beriu ki ong ba ki yo iyo Blei ki keren baru Blei haba ki keren baru angel. Nga ongi pi gede jingkai ke jrong te re nganom le nganom peteng gini nginom le gini ke kubor jing ada gini habau lada omshon pynksan yo bru de jingle hukum boleh ayaka da mentahi mentan ni penipi lan ngile ban pulih okay ngini pulih kitab Exodus konong ke lai polite kot ke ba shipo konong ke lai polite kot ke ba shipo arpo namar nang no umanawa uyo igni ga idea ba lada yo iyo Blei uyap nang no uyo da idea ngin pulih kitab Exodus konong ba lai polite kot arpo. Hallelujah. Lai polite Exodus kot ke ba arpo to baru ong memla ban yo i khmat jenga namar om don ubriu uba yo i khmat jenga bad bu unim u Blei yo keren baru Moses ngaku aban yo i me ngaku aban i borom jenga ngaku aban yo i mar khmat u Blei wan baru keren u ong yo Moses ba memla ban yo i khmat jenga namar om don ubriu uba pet jenga bad uban im. So Blei ong yo Moses om don ubriu ban la ban pet ke khmat jenga uba pet jenga un yap te sengapa ndah bau angel jong tra wan manawa
Umanawa ula pai siya long chung baro ang ngila yo yo try yo blei mantangin yap. Nang no manawa yo idea bo dagba yo yo blei unyap yo ini idea namar ki jungai kumne bo yo blei unyap. Kan rega jingkeli kaba mantag sengi galong kumne hatu kalong da shisha la dang yo blei ngin yap. Dan gibru gibai kai gum tak bong ngimla ban pe yublei namar lang pe yublei ngin ingkong namar ka burom jong belu ter re habo blei one do Chris Jisu ni yo yu umar khman la ngile ban pule haga gospel jong yones biang haga gospel yones galong ban nongkong all right in pule ye khode ba khat sao But utak tin ulakan jado bolo syong sah pedang jungi but ngile yo iya ka burom jong kat ka jong belkhamar we ubadap de gajinga e ba kajing shisha. Ladangi yo i haga testament berim ubu yo i blei ungai ba unyap. Nakataga daw manawa usanang badong nginyap no man tanamar yo i blei. So kalong shisha em kum ta haba yo i blei unyap. Ladangi ngai ye ke bo Moses uong ubo yo blei unyap balei par Moses yo yo blei tang bu umyap balei Abraham yo Mos yo blei umyap baik bon ki briu haga testament berim ki yo blei par kimyap balei. Now, ladangi ongkeng ba kiyo iyo blei. Hello. To, ladangi lai ban pule ye Exodus biangin yo hang mano ba hiar how lom Sinai ban ye kren bar Moses. Ladangi lai ban pule pitim ne maga Exodus ka ong bodo blei. Ngin pri kitab Exodus biang. Hello. Exodus. Cispas po. Exodus. Kanong ba arpo ngin pulay siya nang ba arpo so slow to kini lanang ipulin do nang bakat kendai ter utrai uloong utrai khot ba kendai hat nang bakat kendai Exodus khot ba kendai ong utrai ong Moses akmi ngan wan haul berben bat ki breuken yo snu ge sur jenga ter ngin posha ka nong ba yemi plate kot arpo utral ong Moses kot arpo ong Blei yo kren bar Moses utrai kot arpo sa bar utral ong hu to khele hier no menta kot nong arpo kot ka ba nongkon baru Blei ula kren yegine ke do ong ngalong utrai Blei jume walam yeme negeri Egypt ngalong Blei and God spoke all these words saying Blei lo keren yekini gihtin baro now kalnong ba arpo dikot nong Blei lo keren yekini gihtin baro baru aye ka ba yeto ga shipa hukum haulom ayu haulom Sinai udah Blei Henry ledang ipulay ke testament bathamai kan mau haga batai ke testament berim. So ke testament bathamai ka batai ya ke testament berim ka kam jonghi apostol ka batai ya ka Exodus. Hello. Now haga kam jonghi apostol ngong banyo ngidang de pulay ya kani bat haga dekot ka ba alnong banyo dekot ka basan pulai kam jonghi apostol kong kumne ma phi ki bala pediang yu hukum kumbala bo ya ka ada ki angel khot lai pra kong uni Moses ulong utaw bodon bat ka balang bat ki hari khlau halom Sinai ngan pule mga pareng this is he that was in the church in the wilderness with the angel who spoke to him in Mount Sinai Angel lo bekeren bat Moses haulom Sinai.
Habangi pule ya ge Exodus ngi ibado Blei uba kren bat u halum Sinai. Dan ngi pule ge Testament berim kam je apostol de angel uba ya kren bat u Moses halum Sinai. Nang ko kubor jonga ngam ong badu angel lene badu Blei ngakwa ba pipin yo ihi kini ngam kwa ban kren jrong kini ngan penkut syatang kan ikendian. Lada de Blei uba ai lada ka jimpen kesan kamuan da ke hukum. Balei u Blei u ai ya ke hukum. Tim. Pia penkut hi ma pi. Ni dah sudah pej mentan. Ya ke hukum la ado Moses. Yone zuwe katnyo. Kama apostol nyo san la praba san fulai. Udah Moses udah angel udah keren baru Moses aulum Sinai udah Blei. Kebasan fulai ke ong ma piki ju ki bal priang hukum kumbala bo ya ka dagi angel. So penkut hi ma pi menta. Ngampat kut kene jikai ngan septeng. Ngin sekendo hakoi pat ke video.